Jamen, City Feature Edisaun nenulu resinghat, kuliah konaba Istoria uma MRIBALI, nebe localiza iha aldeia Gomhei, suku Riheu, posto administrativo Ermera, município Ermera. Lorong hira ti hansane, autor tama ba quarto, hau explica mau, ai morok ne hansane, ni hemo hansane, ba moros hansane. Durante ne hansane. Durante funuba ukunan, hanesan estafeta, nebe hamutu ko saudoso Domingos Madeira Rumbatar, Eduardo Deus Barreto Dusae, amina intolo makamutu, odi ia momento neba, odi hasoru malu, komandanti das Valentil Kailara Sana de Guzman, ia kakauliron, ia saudoso akasio nia uma. Fata ni dana makara kusu baba Estado sirata bela tamata na fata ni dana. Na kampus tamana Istoria ida. Nebema ko hinor no tutu goza, nebema ko hinor bihu magu sira tama servisi. Iami nebema kabe ko hinor serviço, ko toto hanesa helana. Atu hatene klean liu uma história ne, que tahaluha assisti na fatin City Feature, so ihadei Jamen. Ya loron terça tukunen hobalun oras Timor Leste.